Kani kadai kasnong lait mau siang kabadon ha kitan seora bat kabajingai kumba 1,000 kilometer na Shillong bat kajingai kumba 100 kilometer na Layong eo hakani kasnong ladon pat kawai kawa lani ka kabaki jukhot kerteng ka dawai kani kadai kalenti kabanlet shakta kajaka kabadon ka dawai. Ya kani kalenti asna batpun tang da kisit nasilyang sasilyang lapun da kajingking sit namarba apdeng jong kani kadon kawai kawa kabarit. Te menta milak poy hang ni ha kajaka badon kani ka dawai kani kadika dawai akhodeka ka dawai namar ba kibriu ki basong basa hang ni halat mau siang ki chungai balat lada kidi ya kani ka dawai nang ni hakapor ba kipang kila yo jingkoi. Uni pati udai umau dok nut hakaba ulak long hi nadu kilong shua man shua omdon manu basna henrei ulak long hi bat uni umau ulong tik kum udok nut bat nak takadau ki khot ya umau dok nut lada pipej nang ne nakajaka badon uni umau dok nut pinyo i padesha ta shashiliang kadon kawai kakshat kabano rem khum.